našla šalco. Embarazada? No, just fat. Nehalo je deževati. She sure is. Dobrodošli, pozdravi iz Nemčije. To je moj drug dan tukaj in po dolgem cajtu gremo na te vrtove. Grajske vrtove, nisem bila 2 meseca, tako da je čisto drugače, oziroma čisto je zaraščeno vse. Gremo se malo sprehoditi zdaj, mislim, da je ura 10, ali je čisto prevroče, tako da idem se sprehoditi, pa po mojem bom šla v Miller, ker rabim akrilne barve za slikati. Nisem hodila zraven nositi, ker imam že itak toliko stvari. Pa bom te kupila, pa jih tudi zalivajo vodo. Kako dobro so porezana drevesa. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. Ok, misija najdi Miller. Šnico. Evo ga, Miller. Let's go. 10 minut sem zdaj okoli hodila, da sem jih najdla. Brah. Moram malo priti v Tedija pogled, se spodobi. Tukaj eno šalčko imela, cute šalčko. Oh my god, to so imeli v Kiko. Zdaj imajo tudi v Tediju. What? Mislim, da sem našla šalco. Drugač pa moj besednjak je: Hallo, danke, bitte, mit Karte, bitte, ja, sehr gut, ja. Ko v trgovini sem tako res čim manj govorim, da sem čim manj očitna, da nisem iz tukaj. Oh my god, švicam, zdaj pa nema bi šla še v Lidl, ker bi kupila avokado, pa ne slanino, koščke, ampak ne vem, če se mi da, ko je vroče. Itak mi jutro mogla v trgovino, tako da mogoče danes bojo pač navadna umešana jajca. Jaz nazaj, da vam pokažem, kaj sem kupila. To je iz Millerja, kupila sem si kar ta komplet, da dobiš vse, pa mislim, da bi 20 €, pa sem si pa še eno tako bolj oranžkasto vzela. Pa bombone, te moje najljubše, eno rjavo barvo, pol sem si pa ker imam še eno modelir maso, tukaj kupila te plastične modelirke. Pol tukaj imamo iz Tedija, sta 2 platni, taki manjši, in to sem si že zadnjič kupila, ko sem bila pri Andreji, in je dejansko bolj poceni akvarelni papir za akvarel vodenke. In pa šalčke, kot sem že pokazala. Jaz imam tako že doma v beli barvi. Jaz mislila, da sem jo kupila v Kiko, ne spomnim se, ampak očitno zdaj v Tediju. In ko da nimam že dost, sem si kupila še eno diamantno sliko. Pa nobene še nisem dokončala, ker jo sem kupila. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I think I overcooked the omelette, sorry. I also overcooked my eggs. Oh my god, no way. I'm just gonna blame it on your stove. I'm finishing at 4. I kind of want to like do something outside actually. And then we have to be back at 6 something. There's no exercise because it's too hot. No, just like being in the fresh air.
have to shift before we go? Malta. Is it hard to just shave this part or what? This? This Easy. takes 1 minute probably. Yeah, but it, like, if I do it too short and this is long, it kind of looks weird. I'm For the still gonna love you. Happy wife, happy life. Embarazada? No, just fat. Jaz sem spet v vrtovih, ker gremo na pijačo. Pred streamom, pol imam pa, v bistvu sem že pripravljena, tako da imam cajt, pol pa nazaj. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna wash it away. Dobro jutro, Josh ima nek pregled. Glavno, Josh ima pregled pri zdravniku, ker si je natrgal to mišico od mišico meča. V glavnem, pol gremo v trgovino, ker rabim stvari za kuharski stream. Delala bom tako nemško jed, te v bistvu svaljke z kislim zeljem. Tak naprej se vam bom pokazala. Danes moram montirati video angleški, pol pa imam itak že stream, tako da dan je končan. Ja, zdaj pa čakam. Evo, Revehol. Kupila sem malo mleka, zato ker da se ne pokvari, pol omake za šmorn, moka, avokado za zdaj, pol muškatni orešček, peteršilj, jajca, Kinder Pingvin, ti piškoti, te imate v šparu, cuker v prahu, pol še malo teh Haribo, mojih najljubših, pol maslo, Capri Sun. Reč, ta firma je originalno iz kraja, kjer Josh prihaja, ne tega, ko je zdaj. Pol bacon, pol za kuharski stream. Jabolčni sok isto za kuharski stream, to sem vam hodila pokazati, drugače sem več teh pijač kupila, ne prav teh, ampak drugih nekih energijskih, ampak ta Dr. Pepper vanilija po moje ugaben, ker jaz sem že pila Coca-Cola vanilija, ni bila dobra. Pol krompir, oni imajo tak 3 vrste krompirja za različne stvari in pol smo šla googlat, kjer ga rabimo, ker jaz ne razumem to. Mislim, da ima ta več škrobanje, pač določene stvari lažje delati, jaz bom te svaljke, kot sem rekla. In to je to. Foodies. Coffee time, edit time. Če si oblačno in dežuje, prav fajn je. Sicer je malo temno. Ampak, ful boljš kot prejšnje dni. Video sem zmontirala angleški, zdaj sem pa začela že slovenskega. Tiho govorim, ker Josh dela v nas v sosednji sobi. Pa po moje bom začela pripravljati kuhno za kuharski stream. Si malo recept pogledati in tako. Si že pripravljam stvari, tukaj imam kamero, ring light, mikrofon,
drugi del mikrofona, ne kable, ki jih rabim za povezati ta telefon, oziroma ne za mikrofon povezati. Je tema. Laptop še pride sem, v glavnem polje kablov, pol imam te dve luči, ki imam novi, ta je modra, tako da naredi tak lep ambience, pol imamo tukaj to belo. Kamera bo tu, pa tu bo še ena luč, tako da bo pač v mene svetlo. Mogoče bom dala tudi celo na stol, bom videla. Ja! Te pa čakam, da se vide naloži. Tako pa izgleda, ko je vse postavljeno. Katastrofa. Ampak deluje. It works. Pa se gleda. Evo, kuharski stream se je začel. Začela sem z rezanjem čebule, v zadju se je tudi kuhal krompir. Čebulo pražiš na olju in maslo in jo res tako lepo karameliziraš, mora biti čisto rjava. Nam, a sem vam povedala, delam svaljke z špehom oziroma z slanino in kislim zeljem. Tukaj, ko je že bila čebula upražena, sem dodala žlico sladkorja in pol še malo pomešaš. Tukaj sem prvič probala v bistvu kislo zelje nemško, ker sem ga hodila primerjati z našim, ker sem ga glih pred kratkim jedla. In to se mi je zdelo bolj mehko, ni toliko imelo, ne vem, bolj mehko zelje je bilo, malo bolj sladko, pa ne toliko kislo. Mi je naše bolj všeč. Bolj sem zraven čebule to umešala in dala par začimb, poper, sol in tukaj pol zalijem z jabolčnim sokom, mislim, da je bilo tega 100 ml, čist malo, 1 deci. In pol to kuhaš kar dolgo, 1 uro. Vmes sem seveda mogla še malo pojesti, ker sem bila lačna. Krompir je bil kuhan, tako da sem ga olupla, kuhaš krompir v celih kosih, ne v kockah. Nisem imela onga zastiskati krompir ven, bi bilo ful fajn, ampak ja, sem se znajdla pol s to metlico. Tako da bilo je malo grudic, ampak na koncu pol, ko je bilo skuhano, pa spečeno se ni nič okusilo. Jaz sem dodala v, ne vem, 5 krompirjev, eno srednje jajce, pa eno malo, ker se mi je zdela ena premalo. Pol sem dodala sol in muškatni orešček. Tukaj sem pol začela tehtati moko. Jaz sem je dala prvo premalo, ker pač sem imela več krompirja, ko je bilo v receptu. Moke sem dala pa to, ko je bilo v receptu, tako da sem pol mogla še dodajati in se mi je malo packalo, tako da, ja. Mogoče je na koncu bilo malenkost premehko testo, ker se pol oblika teh svaljkov, ko se kuhajo, malo spremeni, če niso dosti kompaktni, ampak se mi pa zdi, da je bolj, mislim, ko ješ, pač je bolj mehko. Tukaj v bistvu jih narediš kot ene njoke, a ne? Ampak pol te njoke svaljkaš. Jaz sem jih najprej v roki, ampak pol sem ugotovila, da jih je ful lažje svaljkati na tele senidili. Tukaj se hvalim, koliko svaljkov sem naredila, to je res trajalo, tako da, če to delaš vse v enem dnevu, je kar dosti dela, ampak če bi si pa recimo prej te svaljke pripravljala ali pa jih zmrznala, bi bilo pa ful lažje. Tukaj sem pol upravila to slanino, ki jo res počasi spuščaš, da gre to olje pa mast stran, da imaš pol res tako hrustljavo slanino na koncu. Tukaj sem kuhala te svaljke v večjih delih, ker pač jih je bilo preveč. In tu sem odlila stran to olje od slanine, ker je ful preveč tega. Ker že itak damo toliko masla tudi v jed. Polo to ponev, kjer sem delala slanino, dodam maslo in svaljke, da se res tako lepo zlato zapečejo. Res ful je dobro izgledalo. To je potem, ko jih skuhaš, seveda. Kuhaš jih pa tudi ful na hiter, dokler ne pride na vrh. In pol sem zraven zmešala še slanino in počasi sem začela dodajati zelje. Ful je, mislim, tako zanimiva kombinacija, ampak res paše. To je bolj jed za pozimi, oziroma oni je tako okoli božiča, je taka bolj kar konkretna jed. Ko je pa vse končano, še na vrh posuješ peteršilj. Zdaj tukaj sem naredila krožnik za Josha in Josh je rekel, da je okus ful pač tak tradicionalen in da je ful dobro. Edino je rekel, da je ponadi več zelja pač na to količino. Tudi meni je bilo dobro, lahko vidiš po plesu. Make some content. Content. Yeah. Housewifing being done. I'm a breadwinner and you're a housewife. You're a what? Breadwinner. Breadwinner? Yeah, like the one who makes money to buy food, bread. Oh, Heard that? no. In Germany we say, ich bring die Brötchen nach Hause. Like, You
I'm bringing the buns like home. food to the table. Buns home, yeah. Nehalo jede živat. It's true. Glih sem se spravila snimati voiceover za kuharski del videa in se rekla, da še posnamem ta zaključek. Malo je krajši video, ker ta teden je bila prioriteta streamanje, ne vem, tako je naneslo, plus imela sem angliški vlog, tako da mi je malo zmanjkalo materijala. In tako sem samo tu en teden in hočem pač izkoristiti ta cajt, mislim, sem delala druge stvari, kot sem rekla, Twitch je bil bolj prioriteta, oziroma, ne vem, ful sem imela streamov, ker en teden skupaj sem skozi streamala. In ja, je prišek naneslo. Zdaj pa za vikend grema kratek oddih ali kakorkoli, tako da ne bom imela laptopa zraven. Bom pa sigurno snemala, tako da v naslednjem vlogu bo ta del zraven. Tako da ja, drugi teden bo pa spet malo več vlogov, ker bom tudi imela več materijala. Bolj je to problem, da nimam pač materijala, ker sem pač sam jedla, montirala in streamala. Pač res ni se kaj dosti dogajalo. Upam, da ste uživali v tem bolj kratkem vlogu in se vidimo naslednji teden verjetno z bonus videom. Bomo videli, upam, bom se potrudila. Čau! Missing someone